Frangsi ni tum la media atheng no tum ki mangnang ko kalam the bangke ni tum kadu ka veda chini lo je tum Karbiang long solang do rap doan farman la 4 September long 0.3 ekot kachi tokdan la bagani tum kima saw hin pentan tum ma chi donunde si besi aki ong mangeni li pupelo athe bangke pu kanje ji tum da dolan la si ni tum hin pen bangke tum opos lo ni tum protect la bangke. Okay, first of all, it is very fortunate to get a team like you all, and today we are standing as a youth of Dimmasaw Karbi, जो पीस अकॉर्ड 4 सितंबर में जो रेबेल ग्रुप ने साइन किया था, जो क्लोज 2.3 इसमें हम लोग को वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, सो वी स्ट्रांगली कंडेम एंड वी स्ट्रांगली ओपोज. तो मैं ये बोलना चाहता है कि हम लोग को ये हमारा जितना यहाँ पे हम लोग के डिमासा से भी इस क्लोज के लिए तो हम लोग मंजूर नहीं है. सो वी वन और जो हम लोग का जो 6 शेड्यूल एरिया है एंड वी वन आवर ओन राइट. जो हम लोग को 6 शेड्यूल डाइल्यूट कर रहा है वो चीज़ तो हम लोग को नहीं करना है. जितना हमारा राइट्स है वो हम लोग को मिलना है. और ये 2.3 क्लोज हम लोग को बोट इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली अफेक्ट फॉर द ट्राइबल प्रिवेलिंग कार्बी आंगलोंग एंड एनसी हिल. सो इसके लिए हम लोग यहाँ का यूथ से भी हम लोग टोटली वी ओपोज. हम लोग कभी भी ये भूल के भी हम लोग ये मना नहीं मान सकता है. अभी इसी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से हम लोग इसी का सोशल मीडिया का माध्यम से आज सब लोग को मैं समझा रहा है. अगर अभी से ये नहीं हुआ बोलने से हम लोग फॉर फादर कॉल इन फ्यूचर के लिए तो हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ डिमासाव का यूथ कार्बी यूथ से भी हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग वी आर रेडी विद दैट. थैंक यू. 4 September 2021 arni the 6 rebel group atum peace accord chetok lo jitum da ning arong lo ki me messenger phan lo once ta me lang ta le chu pa me lo aphi the thlong ma 2.3 long bang ke tum phan mangi hino dak si thelong lo athe 2.3 long bang dak ke sit ke reserve nahi pu ko son lo lake 6 schedule area long re totally out of syllabus lo lake athe 2.3 long re tribal area apa din tang bet le son 2.3 long chu kok ma se tribal area phang ek pa phuk binong lo lage violate do 6 schedule phan ke lake la se totally condemn lo la so course apa long paking nahi la so por scrap back nahi. तो आप लोग सी नीली 2.3 long re tribal area apa din tang bet le son 2.3 long chu kok ma se tribal area phang ek pa phuk binong lo lage violate do 6 schedule phan ke lake la se totally condemn lo la so course apa long paking nahi la so por scrap back nahi. तो आप लोग सी नीली डिमासाव यूथ अहिं पेन तमे की पूजी अलाम थेगला पहिलो इनी तुम डिमासाव आकार भी तुम तमे इसी नाके थेगन लोंग कार्बी आंगलोंग सोंग ट्रकतुम MOS तारीख 3 सितंबर ani nali tum New Delhi dam lo song trokatум nali tum ki claim nanglang du meu lapen nali tum khai aphan karbia khai to hani sikkim me ang thaiwan po pusini tum chonghong prong lo bon sta me a result lagi lang chuban ke la so hello mane la close 2.3 along bangke reserve 10 seat bangke ilitum bang asuhan pidet keng sang asuhan pidet la son plutang ilitum ki bang ji langan ni ke koson lo ilitum kai itum khai ke itum ke la son si itum ajak kong ilitum along le ilitum phel lang dong si la son si chi yorbon la pen dong si chi tibom plutang ke ilitum mo e prang ki bang ji lang ke koson pen si ki reng ko itum ove ki mi itum ke la sinon ilitum ove ki mi dak Dimmasaw district pen tame ilitum ning duk lo la pen ning duk pik khang lo la ke ilitum kar biang long ke ilitum apolo ilitum kar biang long ke ilitum hemari lo ilitum dak Dimmasaw a district kar bitum nang kama thake bos tame pinian ni an ke ilitum chithek long lo kar biang long lason atamon kiwang lason atamon kiwang pen ilitum kithek long ke ilitum ning duk pik lo dak Dimmasaw district pen kar bitum ta lasin labang sob abang ke ilitum MP do MLA to la pen CM kar biang long CM do la hayatum chingwai ra social worker tum pen tax and receipt tum pen chingwai ra nani tum ning isi pen labang so scrap nei labang so puthak bangke la pen labang so bangke ilitum Assam government ke ilitum chini laws labang so a ten sit bang nagi pi athe bang ilitum Assam government long ke Assam government ke
honak lang seleb bin nong karbia khai honak apar viri phon lasi labang ke itum hak kaya itum labang ke itum oppose lo dak pente itum condemn labang ke lasi ni itum ke Dimashao district pen ke labang ke totally condemn lasi nang itum tomar chala non e pranki wangi la non lang non itum claim vek ji la pe labang so puthai bang itum claim kon vek ta pusi karbi Dimashao karbi itum penta non itum han chuning ri lo. Okay, 6 to the long left. Long left, long left, 6 to the long left. long left, long left, 6 to the long left. long left, long left, Tribal unity long left. long left, long left, Tribal unity long left. long left, long